Gigi ni Wero TV. Na mutegeri wetu ni gwetikia ntuko eku ni kuthongomi na yuni mubango ira wendete yo twari uma ureteri ni oni Doreen Katambi Kinywa toina Priscilla Kithenji oro tuthomitha cia nkuruki ukonia manto ya nja cietu kana miurano yetu na ntuko eru ari turenda kwaririria ngwataniro ira yethero yeku atiatika inonthaka na mukomuta na kana ngwataniro atiatika mother in law na daughter in law. Karibu sana Priscilla. Asante sana Doreen. Witwariria manto ya kwethera kwina nkusanyo ya maingi kenja nyingi atiatika inonthaka na mukomutana. Ni mbibireta manto yake nje nyingi u sana sana kila kireta thina katikatine ka nginonthaka na mwari uria ugurirwo ni muthaka ogwe kaingi banginonthaka bathuganagia kinya muthaka agurana akenderea o tu kwithirwa ai mukontrolago urara mukontrolaga atina mwekuru kwa hivyo mono aciari bautu itwahataia muno nontu twabajukia na njira eu na nagire mwekuru miata yari na kurire taira muthaka aguranire na bati kwithirwa i self independent na yani akethirwa akithuganiria kumaniria au amwe na mwekuru wawe na inonthaka bati utonyera muthaka oke mwanka ko boundaries bati ukumira ko onto inya kitha muthaka uyu akurana kana mukuru uyu na mukoke rimwe inonthaka no ne manto yate wita sasawa ko ina bati utonyera na etonyera manto yona ate bati ukumukuma kenda atika ate atume antu babaringana kana kwithwa kwina nkusanyo ate atikawe na muko mutanoke na ndi mono ndaira muthaka aguranire ngina bwa mbere na bati kumwa na kanya kenda omba kwithirwa ai controller gwanja yagwe gutina gitumi kia no ngabaina thina kana akionaga antu aja gukagwa akauga gutigwa ntegete so diria bainaga problem no bati ngina na bati go chip in akona ati akurekebisha antu baria indi na njira ira yagirite no ti na njira itebui agachwanjira ira agatonyera nayo family iria na akabera njuni mboni ura antu agukarawa una nukumenya ndi abarekebisha na njira injega kinya mwari uria ugurirwe nja iri ati mujukia na njira imbi kwou mwekuru na bati guchwanjira njega ira akagia akomba gwa approach ana baria bo bairi amba gwetwa rimwe iro rietho baibasua kana nimbi onto ya mainge gutethera ko ina thina ki father in law na daughter in law ya mainge yukumira ki babo bele Ndorini gukaraja ja maumbire no ntokeja gutegera ntimenye imbi oyo ngo ikarao menya ojo ugurirwo imuka imwekuru na ungi mwekuru nupona nandi so nandi ntimenye imbi oyo ngo no ntokeja gutega family sire nyingi ikwithwa kwina thina gatigatine kabisa ka mother in law na daughter in law nti area wa exactly imbi oyo mbo igitereta thina ingano nontu ugatega family ya nyingi percentage ira nene ikwithwa kwina thina inene muno na rimwe njai kwithera kwina akabata na baba ingi lakini ukona inonthaka kwina we akwendera upendelea nkuruki ni mbibito mauntu bobo karika o Ndorini kinya approach ya mwari uri okurirwe ndene ya nja eu ikundipenda na nya ugo witire na attitude ikari ndene ya nja iria ugo no bati kwithwa we mwana o mwari kethia no gurirwe nja fulani no bati gwita wina open mind ya ati nandi ukuma njere rari yenu ugwita nja ingi na no bati kwithwa wina open mind kinya bongo ka ba accept ya ciari baku ukethwa utina positive attitude umenye na leo watura igita ronde buri na thina ya tondu atwa rungu tutikumenyeka nyakwa kona utigwiritwe na atikweregwa imbi itumi kana kinya wengwa we mwari ukona mother in law atigwiritwe iugwe na ndi ukarigwa imbi indi ikwendeka muno mwari uri ugurirwe eregwa muntu urora mwendete imuthaka tingina ukona te antu banjera bara mwendete bonthe baibonde imuthaka ora mwendete so we mwari uri ugurirwe ndene ya nja iria kinya wengwa ukaromba murungu muno kenda kwa grace
kana neema ya kumba ku kinya kubenda nontu bwa mbere urorendete imuthaka ti bang'ina ti bethe ti arong'ina ti atanong'ina imuthaka ora bwendanite nawe ti sawa na nandi thaira witire njera kinya ugwe kwa acwa njira iria igatuma kinya wengwa wendeka ndene ya nja iria na ino ndaka apendelea mwekuru umwe utikona yaka untu bubomba kureta andu atiatika ari baba uri musiyu untu mtu akaibwa uyo na utrito buboya nkulukie kwani nena mbibi nte nabyo ngokwira ukaire ndori ndakwira ikuringana kinya na approach omba kwithira uni uria nkarite ugo kari na bati ubonia ati bati kubonia na kwenda umwe nkurukia ungi kinya ke family ngwitikia aciari bethera bena mwana ora mtu ibasua kabisa uyo niwe mbendete saiti ya babangi lakini batwika ati kuonia babangi na wangi aiba treat the same ati bati kubonia upenire ati na kwenda uri umwe nkurukia ungi baja ire kira kireta thina kaingi ni kwithirwa muthaka pengine na araeja support inja ici na inya lakini thaira muthaka aguranire nukona na indori no mwanka intobira bora arabarugura ira bikaura definitely bikaura sasa kana bikanyia ati umba kugura furi ura araguraga nuntu nandi nagire naye na responsibility ingi kabisa ukuona nandi nukumenya aciari bara nabo bagambiria kuthura mwari bakiugaga muthaka na arathirwe mwari aragitire ate aragurire nukona nandi nabu aciari nabo iba bati kwithwa bakirigaira ethirwa akicontributa furi ura ara contributa kiri bombere atiguranite nontu already akugita another responsibility kuombekana inonda kana mukao woi mucio batwikania sore tight kuombeka ate it is possible ukurukira maromba ukurukira maromba atirindo rini ugurire ukaromba murungu we muciere umutana wire mwathani baba mpa neema ya kwenda aciari babakwa nukume murungu agakwa murungu wetu murungu mwitike kwendo rini na kiria ukamuromba iki agakwa koguo aromba ngiresi agakwa ya kung'ana no komba kubenda na kinya aciari bara nago kare ukibaromba ira nkuruki bombe kinya bongo gugwitikiria ndene anja ichi cha mwana wao otaura betikiritie muthaka wao i mwana wao kinya bongo waromba murungu aciari baba baku baba ba muthaka kinya bo bagagwitikiria bago accept ta mwana wao na rimwe mtu naciethera ki situation ira muthaka aretete mwari muci lakini aciari ba muthura kuma au mberene na ukaigua bakiuga mwari uyu tutumwenda lakini wora uwire mwari bethere wendete muthaka ti mukuru uyu kana ti aciari ba exactly na mtu aciethera ki situation onde una tabati kwethio ukimenya buboya sana antu batika bombenda muciyo na bakwira muthaka wo tutikwenda mwari uyu na no kuigua nwendete muthaka uyu pio na muthaka nawe na muthaka no kwenda lakini aciari family ibakuwa na ndiagu ko ubati kinya wengwa kuromba murungu muno igurura mantu jau nontu na ndire wikirwe ugo iba kuregere utiro bagakwenda but ndorini so long as mukuru waku nago kwenda oni ntikona kwina thina njiro kana ntuneni iri ubati kwithira gwitisika no kuigwa nontu bwa mbere ugo family bwitite kuthithia family yenu na muthaka uju ti sawa teka witite kuinivovu aciari baku kana aronyina kana atanong'ina ko in this case ko bati kwenda mukuru ore oku nkuruki no kuigwa na kinya bo akaranya bo ibona iragia mwankari aba wa accept nonto na ina kutotumba kuga bo kare botendene kabisa kutombekana na muthaka aciethera kwina ngucanio atate kaina na mwekuru oke ngucanio ite kuthira tondo twa tutikueleweka ayo we na atabatiri kwethia muthaka wa given oyo nina oyo ngi mwekuru oke na bonthe ni antu endete antu au kwithora kwi very tricky ndi muthaka abati kwithwa ari umume muno au nawe kinya we na bati kuromba murungu muno nontu bwa mbere utwa abati kuigana we muthaka ate bati kuigana ng'ina muthaka ate bati kuigana mwekuru na bati ko take time akamba kwa ava second thought kana akamba kuscrutinize bo bwega mantu jaja
uraja karikari mbere o take in action no nto kwe wa take action wige na mwekuru oku nja yaragane yonde kwe wa take action wige na mami oku na wenje ya kwigite atia yaragane ko ukire kiega ogwe take your time we muthaka amba urimbia antu baba kumenanira ogwe tegera nteto yu no take time ukaharia mantu jajo no uba suspend ogo otiraria mantu jau ke mwekuru otiraria ke mami oku ukire for some time mwanka mwathanya kwe jawabu na mtu asiethira ara muthaka ku uyu imamire ko musumbura uyu imami wa mwetheria una u watuka atu kuthikiria uyu mwekuru wake no gaku uyu imami wonderere tutomba kuranoe lakini mwekuru akalolia kona kabisa au inkuiwa mpinyelegete na ndikona support yani kuma ke family yene ya mukuru wakwa mtu asitirima antonio nto yao na tabati kwethia anto jau no nto naku tumiria ndorini ukara mukuru oku nande na twikire wa ciari bawe nawe nutigura we wenka menyaga irogurirwe ugwe we mwari uri expect mukuru oku agu support fully kabisa tesa sawa nande acha nwithire nande etire ruterero abangina ibwa agu support na ugwe gwatwika ugwe we na makosa tesa sawa nande anto aja straight away kogeta kinya ciari baku either bamurano bukarenthi guru bwari na muthaka mbere bwita biological parents no kuigwa na ndi bwariririe kesi eje bukeja kuona mantu jaje jate kumba kuthira kana muthaka ucio ate kumba kurekebishwa kinyene aciari bamurano then no wite aendi wite aciari baku na aciari bawe bukarenthi guru nabo kenda bukandiscuss untu bubu na bugakinya mwisho na no me bamwe batumainya nto bakathukana tuwe mother in laws onto ya ba ina ikinyira mwanga kwa tweka ende mother in law ukumira nje ya nto na ukone ende awacia mwekuru na mukuru wake peace kabisa batena there batena ngwataniro na tena nina gukinyira mwanga kwa tweka ende nja na bonde bakwathukana no nto mwekuru uwo mucie uro bati gwethoinye bona ilacia uraba bati kuria na ndi aja imuthaka withairwa riti ikeja kwithira ugo wi muthaka no ukire mwanka wingiro mwekuru urendete then mwekuru muthaka no withairwa riti kwa hivyo muthaka ate bati kurita to that extent na bati guciorio ukwerire nkwingiro mwekuru nkagura mami okwa kana nkagura mwarocia kwou muthaka ate bati gwetera to that gukinya to that extent kutuika nande ugo nwingiro kinya mwekuru that is very wrong na Priscilla tukenda twira nata antu babati kwa avoid tondonto ya twende atika ino muthaka na muko mutana nande aja ucu nande kwethira kwina thina kiri mwekuru waku ugo uri muthaka mbere mantu jangi jonthe ukagitagwo njanji ukanjanji uriku kana uriku ukanjanji mwekuru oku no ukanjanji mami oku uga mami nwe mukosaji mbere mantu jangi jonthe take time ukamake sure ukwamba kundigest mantu jaja na wambiria kuona uro ukaina makosa no uriku no ukarekebisha mukethe mwekuru oku ona no ina makosa ukarekebisha mwekuru oku kaora nukuigwa lekeja kwitho bukuona imami oku ina thina ugo uri muthaka aria na mwekuru oku o pole pole na bukarekebisha mwekuru ra bunga kibwatanirite nukuigwa bwajaire aciari ibatige gutonya ira nja cia nthaka ciao amenya bakugurana bonge bati go expect into bira baragurairwo muthaka atigurene bagurairwo bionthe o bira baragurairwo ibaije for sure muthaka kugurana aina responsibility ingi kwou bagerigire iberigire into bikai bonge kethira igwe we muthaka ugwe menya ira aciari ndene cio ijiri aciari baku ukabamenyera uja uro kumenyera aciari ba mwekuru nukuigwa ukaba balance when it is necessary tetheria rira ku necessary tisa sawa no nto nandi naku ugwe kurungamia rutero mwe rutibwa kwou balance bo bairi no aba balance
mantu jakabwa aya kithina cienu bungi bura mpumba kwa advice rira bukethwa bwina thina gatigatini kenu bukainvolve antu banja discuss ni bubaire na bukona solution eu ni ati mukuru na mwekuru ni mukuru na mwekuru discussion ni bubaire na bukona solution ende boini bobu aciari na boini bobu relatives umenye babo kongithania kama otime no kuigwa kwa hivyo ikwithwa we very strict no kauga ante kwenda woni gwitiro muntu ungi mwiro kana mutune we mwekuru ukauga ibo discuss buba yanche no gwe kwagitira ata bwendanire from the one go tesa sawa boka discuss na boga solve guntu bu na boka thira na ati ka inonda kana muko mutana bakethwa bena nkucanio kana bate kuwatanira na ata babati ku approach onto bo lazima ba mukuru ethero ari involved ke mantone yau kuyo gukinya ukamba kuga nyama ngwa ko baye time muthaka ukera mwekuru oku antu ba ato baye time for some time bukethirwa bai kando na bubu ikando nukuona na with the time mwathani akabwa solution nukuona bungi nabu ndaromba muno kukeja kwithwa impossible muthaka gwaka mbali na aciari inyake diano mndene jomwe tirasima gwake ni one compound ugo no wake nyamu ico munda kenda bote yani kwa avoid kuona naye gita rionthe onto boy bote da siemno mono sana onto boy bote da sana no onto bote yani bote onto kuona naye gita rionthe no onto bwa to kuona na orokere ugiukira no kuona nyakwe ugiukira no kuona muko mutana ugo te avoid conflict ci thero cirio gatigati-ine kenu no kuigwa ukiruga kanyama aja mami na ote kuigwa wewe we nyama gukaranga na oni bate ungitate bate gongorira no kuona nande lakini keja kwetho ikuraja akite ri kweli mami uwe igwe nyama ndakaranga kwa hivyo kwa bwa muno andi baisiye ikiri ndaka ugo gwakite kuraja na aciari baku ote thina bweja kwithira aciari babo kabariungaira buri ageni na bugatuika core bwega muno iboya sana Priscilla nonto barwari rwo omba tomba kwaranire na wowe na mutegeri iboya nonto bakwatanira na batu kaitene kaukonde tukairia mantone ya watanira na Phineas ma na oro kureterete nteto cia Weru TV au themwe na nusu